Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sail Jolehil Choacue at Quasquizin, Hunsut Kuchik Ela Kulbal, Saleka Angela in Solok Salisantilhu, La in Saralux, Utiokin Chakuch Beningil, Chiruli Hunk Amokain. Lishholomili Katsolbal, Chiruli Kutanain, Nashye, Ebliquib, Solom Lajuan. Eblish Solom Lajuan, Lakupsiom Ha, Quan Keprikin, Nakiri Liqaqua Jesús, Ut Nakishye. Hana in lishkarner liqaqua Dios. Aranzalihu Juan 1:36 nakatabli versículo in. Ebliquib chish solom liqawa Juan, rabiomep nakliqaqua Jesús, shkulun chish tzaqobresingil ru li ratinep li profeta. Chirish li yechim il shban li Dios, manak li Mesías. Eblish solom liqawa Juana in, keshkanap, ut ke okchish taqingil liqaqua Jesús, shbanak nikeshnaw nakhaan, nim lishkwankilal chiru liqawa Juan. Nak eblich soloma in, she'erabichi kanan chishkhunil chirish liqaqua Jesús, keshkanap liqawa Juan, ut keshtaqe liqaqua Dios. Nak liquibeb chish solom liqawa Juana in, keshnaw chikanan anni liqaqua Jesús, keshkanap liqawa Juan. Ut saebli versículo 35-39, relihu Juan, capítulo 1, na keshyeji hokain. Salikutan hunchik, kwan kuichik la Juan aran rochben kuibeb lish solom. Nakyochi lumek li Jesús, kishkaya ut kishye, ilomak, lishkarner li Dios. Nakkerabishye balain, ebliquib solom la Juan, keshtaqe li Jesús. Li Jesús kishsut isiri ut kishkere tal nakyo shtaqenkil. Karune kesik chan reheb, hebaan keshyere, rabi. Nakat hilang. Li atin rabi narachnashye, solonel. Kishyeli Jesús reheb, kimkesh ut tosheril. Ebliquib chikuin kain, koheb, ut kosheril barna hilang, ut ke kanak rikin chiruli kutanaan, ak kaib honal tana re eku. Inka nakanaw hok iyali keshtsol liquibeb solom liqawa Juan rikin ni Jesús chiruli kutanaan. Mare ke eril shnin qalebru etalil shnin qalebru banuhom rikin liqaqwa Jesús. Abanan lach Andrés jun reheb lish solom li Jesús, kishtaw lach Simón li ras ut kishyere, shqataw li Mesías. Juan 1:41. Ut arina kakeretal. Naklach Andrés kishkam li ras rikin liqaqwa Jesús, liqaqwa Jesús kishkut besi nak aknashnaw jakru, ut kishyere la atach Simón li ralal lach Juan. Ut taqabain Cefas, chanre sali versículo 42. Liqaqua Jesús nashnaw ani tzaqal lach Pedro. Kuitarach lach Juan ut lach Andrés. Kyo kebrach rilbal lach colonel. Ho nak yo chi ilek shbaneb lach fariseo. Manak eblach tih ut eblach kamolbe. Ingarach keshke retal nak haan liqaqua Jesús. Marechal kahkui rakuk atin rach kerach sa shben liqaqua Jesús. Akshe boke ishban lisantil musiqeh, naqteshtaqe la Juan la kupsiom ha, utsashkaba ain, ke ishnaw tzaqalru, rabinkil lishyab shkush liqaqwa Jesús. Chokreheban, haneb shnin qalebru atin, haneb shaqalibru atin, liyo chishyebal, manak liyo keb rabinkil, rikin liqaqwa Jesús. Utkishchoyshk utbesinkil chirueb, likareru, lichoshahil na leb, li yosh olobanki liqaqwa Jesús. Kisaqenok chiruheb, chishkhunili aknekeshnaw chirish. Li nashkhajali lishhu liqwa Juan, haan shkutubal chiqu, anni tzaqal liqaqwa Jesús. Ut chanrunak toru qaqku ishkotzbal rikineb li juntesal, li chabil esila lain li yoko chishnawbal, ho eblish tzolom liqwa Juan. Chanrunak yo chikhalak la yuam, sa shnawbal nakwa hun li narratawa kolbal, chiru chishkhunil li karu yo chichalk sa shbena ru chichochain. Arahruna kakwah shkhalbal salayu amanakwan. Kanap sa ruq liqaqwa Dios. Sik rakhlalkutan. Haanakat shra. Kahunak nakoshra. Utsashkaba li shrahom. Naqshtesi li ralali khunjiribil. Rekamk sa kanaah. Bandio siya kwe nakshina kuchbeni sa liqaq angela in zolok sa lisantilhu la in saralux ut nakatkoy beni sa khunjik
reheb liqak ángel.